U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ne sjećam se tačno šta sam govorio prošli put, a to je prošle godine u ovo vreme, na ovaj odlomak, ali čini mi se da sam pominjao da su ti Samarijani i Judeji, od kojih je Gospod i ta žena, u stvari jedan narod, i ti severni Judeji su se pomešali, dakle, sa drugim narodima, prvenstveno sa Asircima koji žive na severu, danas se Sirija zove po njima, i primili su drugačiju veru. I onda su se Judeji, da tako kažem, sa njima zavadili, odnosno oni sa Judejima, tako da su oni sagradili svoj hram tu na obližnjoj gori koja se zvala Gerizim. I zato ta žena pita njega, a ko pravilno služi Bogu, ko pravilno veruje, mi na ovoj gori ili vi, dakle, u Jerusalemu, i Gospod joj to objašnjava. Pričao sam vam, čini mi se da su Judeji u ratu sa njima prosto došli na tu goru, pošto su bili vojno jači, i srušili im taj hram. I oni su to obnavljali i tako dalje, i tako dalje. Čini mi se da sam spomenuo, dakle, prošli put, da se ne ponavljam, da je Gospod u ovom susretu sa ovom Samarijankom i ovaj događaj koji se opisuje u ovom odlomku, srušio mnoge tabue, srušio velike pregrade koje su ljudi postavili, a ne Bog. Koje su to bile pregrade? Pa pregrade prvenstveno postavljene ženi. Žena nije mogla u javnosti, dakle, da razgovara nasamo sa muškarcima ako to nije bio njen muž. I žena sigurno u javnosti nije ni sa kim mogla da razgovara o pitanjima vere. Ono što imamo danas u islamu, samo što je to mnogo gore. Kod Judeja je to ipak bilo malo bolje, ali je žena bila poprilično ograničena i Gospod ruši, dakle, te pregrade. Sa njom razgovara javno i sa njom razgovara o veri. Vraćajući, dakle, dostojanstvo žene tamo gdje joj pripada, na nivou muškarca. I ona će kasnije biti njegov apostol, primit će na krštenju ime Fotina i stradaće kao mučenik za Hrista. To sam vam sve govorio prošli put. Danas želim da vam govorim o jednoj temi i otvoreno da vam kažem koju u stvari nisam dorastao. Ali po pravilu službe dužan sam, jer ta tema je došla prosto na red. I o njoj mora da se govori. A to je tema molitve. Što se tiče ovog odlomka, čuli ste se pominje Jerusalim. Jerusalim je naročito sveto mesto. Ima svoje svetilište, ima svoj hram. Tu se narod okuplja na praznike. Tu dolaze ljudi da prinose svoje darove, svoje žrtve. Tu se narod moli. Dakle, tu je prvosveštenik, tu su sveštenici, tu su leviti. Tu se, dakle, odvija taj duhovni, ali kulturni život Judeja. Tu ljudi rade, dakle, te obrede, te rituale, na to se sve svelo, da tako kažem, zato što misle da tako umilostavljuju Boga. Da će ga umilostiviti na taj način što će doći na taj dan i prinijeti te i te žrtve i izgovoriti te sveštene reči, tekstove, to jest molitve, i da će to njemu biti ugodno. Međutim, to se sve pretvorilo u neki mehanizam, to se mehanički sve radilo i Gospod ih je kroz proroke mnogo puta kritikovao. Da od njih traži njihovo srce prvenstveno, a ne njihove žrtve. I dan danas to pominje, dakle, Gospod ovoj Samarijanci kada kaže da, pošto ste vi ljudi vezali bogosluženje i prisustvo Božije i njegovo otkrovenje za jedno konkretno mesto, to jest Jerusalim, u tom velelepnom hramu, gdje se on zaista i otkrivao. Međutim, on je otkriva punu istinu, da je Bog duh i da on može da se svakom čovjeku na svakom mjestu otkriva, samo čovjek mora na pravi način da se odnosi prema Bogu, odnosno na pravi način da mu se klanja, da ga zove u razgovor, odnosno da mu se moli. I o tome se radi, dakle, danas. I uči je, dakle, da će pravi bogomolnici mu se klanjati u duhu i istini. Evo, o tome želim danas da vam govorim. Kako mi to ne radimo često u duhu i istini, nego ponavljamo istu grešku koju su činili Judeji, odnosno Samarijani onog vremena. Uveče i ujutru mi ćemo uzeti molitvenik svoj i imamo svoje jutarnje i večernje pravilo. Verujem da većina to ima. I onda ćemo, dakle, sve te reči izgovoriti. Međutim, naše misli često neće biti u tim rečima. Biće i dalje na poslu s kojeg smo došli, biće možda u budućnosti u planu već za sutra, biće u nekoj brizi, biće možda u svađi mislenoj sa nekim ljudima,
ali smo Bogu navodno prinijeli žrtvu, evo to tebi pripada, dakle ovo je tvoje, ja sam u izvjesnom smislu odradio molitvu. I to Gospod kaže, nemojte činiti. Potrudite se da to ipak bude drugačije. Dakle, Gospod traži da mu se klanjamo u duhu i istini, odnosno da spojimo svoj život sa svojom molitvom. I svoju molitvu da spojimo sa realnim svojim životom. Dakle, molitva nije neki privezak koji mi obavezno moramo da imamo u sebe. Znate, kao kad čovjek ide na svoj posao i mora da ima zaštitno odelo, da ima šlem, pošto si ti hrišćanin, ti si eto sad dužan da se moliš. Molitva je mnogo više od toga. Molitva nije da Boga na lep način podsjetimo da on nešto treba da uradi, da je zaboravi. I to nije molitva, zaista. Ono što također treba da znamo, da Bog nije nemi posmatrač i ocjenjivač našeg života i našeg postupaka, kojima treba samo na kraju svih krajeva da mu se obratimo, kad mi nismo bili u stanju da rešimo neke stvari. I to nije molitva na koju nas Gospod poziva. Kao što sam rekao, mi hrišćani pravoslavni svoj život i svoju realnost treba da uskladimo sa molitvom. I na tom putu ima nekoliko prepreka. I danas želim o tim preprekama da vam govorim. Gde počinje molitva u stvari? Pa molitva počinje na prvom mestu, i to ste verovatno svi vi iskusili, jeste kad osjećaš prisustvo Božije, kad osjetiš ushićenje i imaš potrebu da mu se obratiš. Ne samo da tražiš nešto od njega, nego i da ga proslavljaš, da se raduješ tom njegovom prisustvu. Međutim, usled greha čovjek izgubi često to osjećanje Božje prisutnosti i nekad se osjeća odbačenim. Prosto nekad osjeća, i to većina ljudi nekad i osjeti, prosto ima velikih poteškoća da izgovorim bilo koju reč. A tek to prisustvo Božje ne osjećam, nije prisutno. Šta da radim? Znate. I tu mi sebi treba da postavimo sljedeće pitanje. Da li nam Bog zaista nedostaje ili smo se mi zadovoljili činjenicom da mi znamo da on postoji i da nam je samo potrebno kad mi imamo neke zahteve? Dakle, postavite sebi pitanje da li mi je Bog potreban. I ako ti je Bog potreban i pozitivno odgovoriš na to pitanje, neminovno ćeš doći do početka nekve kakve takve molitve. Ali šta sprečava molitvu? Čak i kad odgovoriš pozitivno na to da Bog mi je potreban, ne samo činjenica da on postoji i da ja moram da odradim, da imam neke obrede pred njim, dakle da se nedeljom pojavim u crkvi, jel tako, da se pričesti, da postim kad je propisan post, nego da li imam živu zajednicu sa njim. Znate, kao što vi imate živu zajednicu sa svojim supružnikom, sa svojom decom, sa svojim najboljim prijateljima, dakle, i njihovo odsustvo vama nedostaje. Znači, njihovo prisustvo vam je potrebno, nekad i svakodnevno. I svakoga časa. Tako nam je i našoj duši prisustvo Božije potrebno. I ono se najbolje ogleda kada razgovaramo s njim, ono mu se molimo. Ali ima poteškoća, to je rasejanost. Mi reagujemo čulno na mnoge stvari, na ono što vidimo i onda često nakon jednog cijelog iscrpnog dana gdje čulno upijamo stvari, ono što je nevidljivo, a to je Bog, postaje i neuhvatljivo. Postaje nešto što izgleda veoma daleko. Znate. I onda misli lutaju, idemo u prošlost, idemo u budućnost, ali nikako da budemo ovdje i sada. Ono što je neophodno, kažu sveti oci, jeste da kada se čovjek prekrsti i počne svoju molitvu, odnosno hoće da izgovori neku reč, kaže neophodno je da se malo ćuti i da se izgovori prva rečenica iza koje stojiš, koja oslikava realno tvoj život. Znači, ja sam se na poslu zakačio sa nekim kolegom, ne dao Bog, ili su sa nekim pale teške reči, ili sam se uplašio, ili sam se poneo u nekoj situaciji nedostojno hrišćanina. Kako ja molitvu mogu da započinjem sa slava tebi, Bože naš, slava tebi? Ja svoju molitvu moram da započnem rečima, Gospode, oprosti što danas nisam bio dostojan zvanja hrišćanina. To je realna stvar. Znači, mi moramo to da naučimo, da počnemo u svojim rečima da odslikavamo ono što radimo i što živimo. Što mi često radimo u molitvoniku, mi pozajmljujemo reči svetitelja. Svetitelji nisu sedeli za stolom i ispisivali molitvenika, oni su to živeli i vi ulazite u njihov doživljaj i te njihove reči nisu vaš život,
Mi možemo, i zato nam Bog to daje, da doživimo šta svetitelji u svojoj molitvi, u svom ishićenju mogu da iskuse. Zato nam to Bog daje. Ali mi ne stojimo često iza tih reči, mi to moramo da znamo. Znači, Bogu je sigurno, kažu sveti oci, ugodnije da ti njemu kažeš ono što je u tvojoj duši, ono što tebe opterećuje, ono što je bilo u tom danu. To je mnogo bitnije nego da pozajmiš reči svetog Jovana Zlatousta i svetog Vasilija i da mu ti nešto izdeklamuješ, izrecituješ. Ono što je također iskušenje u toj molitvi, da osjetimo to prisustvo Božje, jeste vreme. Svi mi osjećamo da nas pritiska vreme i neki kažu nakon iscrpnog dana, ja to vrlo dobro poznajem, jer radim, sveštenik sam, imam decu, tako dan može da bude veoma iscrpljujući. I na kraju dana nekad nemate snage prosto za molitvu za koju biste htjeli da imate. I to je pritisak, dakle, vremena. A s druge strane, pritiskaju nas i druge obaveze i nikako da rezervišemo to vreme za tu molitvu, znate. I kad je rezervišemo, nekako sve izleću, nekakve obavezice, izgleda nas ometaju. I na to moramo zaista da pazimo. Ono što ljudi često ne vide kao zamku jeste da sebi postave nekakvo pravilo. Nadam se u dogovoru sa duhovnikom, ali često ljudi to rade sami. I onda ne mogu da dosegnu svemu tome, i onda se ustvaraju nervoze na molitvi. Zašto? Sebi postave određeno pravilo da mora da iščitaju određeni broj molitava ujutro i uveče. Ili nekakav kanon pokajni bilo kakav, i onda pošto to sebi zacrtaju, osjećaju se kao izdajice pošto to nisu mogli da urade. I onda se u svemu tome nervozne i potpuno su neprirodni. I odradili su nešto, ali ništa nisu osjetili. Prisustva Božjeg nije bilo. Zato što to radimo usiljeni. I onda kažu sveti oci, ima nekoliko vežbi koje moramo da imamo. Odnosno da pokušamo da primenimo. Kaže, nađeš li slobodan minut? I kažeš, imam sad pred sobom 5, 10, 15 minuta slobodnih. Nemoj da posežeš za telefonom, da vidiš posljednju vest. Ne uzimaj knjigu da čitaš. Ne traži razgovor ni sa kim, nego kaže sedi i posmatraj sebe. Posmatraj sebe kako dišeš. Posmatraj sebe kako si živ. Posmatraj okolnosti svoga života. Nauči se dakle da tihuješ, da budeš miran. To je mnogo važnije pre nego što počneš da govoriš ili bilo šta da radiš. I kaže to nije ni malo lako da to pokušaš. Kad nađeš slobodno vreme da ne posežeš sa nekim aktivnostima, nego da sedneš, da se umiriš i da slušaš svoje disanje. I to je zaista podvig za mnoge ljude. Imaš i situaciju, ja se sjećam da jedna žena pitala sveštenika, pa ja izgovorim toliko molitava, toliko reči i čini mi se da me Bog ne čuje. Znate šta je rekao sveštenik? Pa kaže, pusti nekad i njega da nešto kaže. Samo ti pričaš. Ti uopšte ne osluškuješ šta bi ti on rekao. Nego ti misliš da ćeš zbog mnoštva tvojih reči i molitava biti uslušena. Ti u stvari ne znaš da osluškuješ glas Božji. Ti si navikao samo da ti pričaš. I Gospod nam kaže u Evanđelju, vi mislite da ćete zbog mnoštva reči biti uslišeni. Pa nije tako, nego zbog kvaliteta te jedne reči bit ćeš uslišen i za koje stojiš. Dakle. Znači, postoji druga vežba koja je borba protiv vremena i tog ubrzanja kojeg svi osjećamo, a to je sljedeće. Rekao sam sebi, sad imam pola sata, 15 minuta, 10 minuta za molitvu. Moraš sebe da izvežbaš, da kažeš sada, ako neko kucne na vrata, ako me neko pozove na telefon, ako se sprema neka velika vest, neka sve sačekam. Sad ću da razgovaram sa Bogom. I to je mnogo važno. Pazite, kad izgovorite, sad ću danas da razgovaram sa kraljem, danas ću da razgovaram sa ministrom, ljudi će vas gledati, pa da, to je velika i bitna stvar. Koncentrišite se vi na to. Ko razgovara sa ministrom, ko razgovara s predsjednikom, a mi razgovaramo sa živim Bogom. I onda kad uzmemo to vreme, zaista i uzmimo vreme za njega i svima ostalima i okolnostima kažemo, svi sačekajte. Nek se događa šta god se događa. Da se učimo, da unosimo u sebe mir i da rezervišemo kvalitetno vreme za Boga. I to se zove usporavanje vremena. Svi mi osjećamo na ovaj na onaj način u nama i oko nas da se vreme ubrzalo i ovo je neophodno, dakle neophodna vežba da se vreme uspori. Zato smo mi pod stresom i zato osjećamo stres, zato što to radimo, odnosno ne radimo.
kao posljednje, već sam napomenuo, dakle u molitvi moraš da govoriš, ja ne volim da kažem reč moraš, ali zaista moraš, da bi ona bila u duhu i istini, a Gospod to traži, reči iza kojih stojiš. Da bude potpuno istina i da te reči živiš. Šta to znači? Pa kada kažeš ja grešni, nepotrebni, to ne znači da kad izađeš iz te molitve, prvo što radiš je soliš pamet drugima i praviš se si bolji. Znači ti to ne živiš, ti to samo govoriš. Ti ne možeš da stojiš iza ti reči. I kad kažeš oprosti mi Bože kao što ja opraštam drugima, i samo što izađeš, eno ga onaj, daj da se sakrijem od njega i od nje. Znači ne živiš svoje reči. To nije u duhu i istini. A Gospod kaže, u duhu i istini. I kako varamo sebe, jel vidite? Znači, kad stanete pred Boga, završavam time polako, pokušajte da realno oslikate ono što osjećate i ono što živite. I ono što ne postižete i ne stižete i ne možete, tražite pomoć na to. Samo budite krajnje iskreni i pred njim i pred svojom braćom i pred sestrom. Dakle, šta je molitva? Molitva je žila kucavica našega života hrišćanskoga. Ona je razgovor sa Bogom, ali je i osluškivanje Boga. Molitva nije samo vraćanje u prošlost da nabrajamo svoje grehe i u sadašnjosti, dakle, da tražimo ono što nam je potrebno. To je okretanje ka budućnosti, jer Gospod je i budućnost i mi ćemo večno biti s njim. Molitva je, dakle, i pripremanje za budućnost. Također je i izlazak iz vremena i ubrzanja. Dakle, molitva je moćno oružje. Mi, pravoslavni hrišćani, dakle, ne treba da budemo formalisti. Gospod očekuje od nas da budemo drugačiji. Zato nas je i izabrao, zato nas je i prizvao kroz veru u njegovu crkvu, da budemo njegovi. A pošto smo njegovi, moramo da budemo drugačiji. I on nas poziva da živimo u duhu i istini. Gospodu, Bogu našemu, neka je slava na sva vremena, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.